tātou Talanoaga ia i le taiao nei e pei ona silafia le foi ua failo atu e mesero tātou whalawi le whatoa mai atu le sailinga siampini ia ale Island of Orange ni pei ona tepena ia i le so le ua whaatulanga ia ta longa ia i le vau au ia Tumua ia whaatasi foi ma aua puliono e fia whailo atu ia o le umatu whaatasi ai ia faiaoga o au Tumua le ngata i le vaenga o Alii whapia foi ia le vaenga o Tamaitai ia i lo tu tau vale o wapea o na lala tuai e sunga ia vailua tangaloa ia o le faiaoga lea o le au Tumua i vaenga o Alii ia tangaloa ia o le lava e whaafitai ia male lo tu tau patau ia o le sunga ia kereta o ia lea o lo o faiaoga e le au o le vaenga o Tamaitai ia le au Tumua e pei ona iai ia o te tuatu le au whaatalofa tangaloa ia i renei foi vaenga o le tātou porokalami peo kereta malo lava le usu foi po manglea lau fionga su mantafa lau singa malvenga lepa ia e moana whaatalofa po le malo le atinu nei tai au pou o popone ia se lola mal so fu foi whaatawa ma le atotoa e whaatalofa to ai tama matua o Samoa e le ngata leo tina matua ia mwhanau so se tapa la langi lo iai talo hatu le swapa man malo le skiviso ia le ngata lea o le ao malo ia malka peneta palmia malka peneta fio foi o sunga fapengainga o tu fa o la langi to suina le pu o le ola tonu mai kalesia ia ma po fala maula mula awa po i faiva matiu te le aso le aso e fatalo fatu le swapa man malo i skiviso nei tai au lo lava whaafitai ia malo voi kereta whaafitai le tau pati mai tātou Talanoaga nei tai au ia tai au manuia le bai mai malo latino o lo mawhaina maua mai le nei whasalanga nei tula tai au ia whaatalo fatu fo i paanga masana 685 radio ia me se fo i le au lango ia Tumua nei ia malo atu lava le e te utota po i lava yaso ia ni tai au ia fatalo fatu mato sponsor ora fatalo for mato sponsor lo wa mata mai airport kalam ia lo tu mai lava tau au so ani se mato au tam fight ni tau sang be ole cloporento ia ole fonfa vai anatasi ia fa pela le Bella's Kitchen o lo so ani wa ia le me ai tai au se mato au fatalo fana ni tai au fa tai le o le o tatu ia i le bu fai lo le so ia le sailinga champagne ia si tatu wa i te isi tu ai tu ele la foi va yaso i tu la foi se ia tatu ta pelanga ai wa o vai atu le lava mai ia le faiaoga Tamaitai ia ala o puliono ia le sa fa pe te o mai ia ke lo le lava mai wa o lo le wa on time mai ia la se tu la ia ile tai mo le fa sili se mantap ia me sila pia velo a mata hona i lo tu result po la so ile mo commitment o ki nga ma e ka kuli mer ke mi o fakaua mal para wina ho i o ke vai po i lo bole au mai ia o ke lo result po le aso ngi la o tene ma o tama pata se mele nga o le ri nei aso ia ka ko foi ai wa mama i lang foi mai ya o mai era wa ko sila Samoa ia wa maka mai le fio nga ngasa mai ma ba singa ia le ya mai wa le maka mai fala au e fa ai wa ma o le maka nga lu fo mai e ka wanga kiwa ia ka ko mai ia lalo pa vitai la si tulanga nga yeli talo nga me yason tene finau talo la ai mo le fafsili ia peno fa te mo sola ke le fa mo lunga ke le fa sausili no pa foi au wasasi foi kama ia au ka kon foi wa manka pinga me sa vai vai ai no ngai me mo sport ka wanga o kilo fa ia on plan A mal plan B ala ko le work plan A ya nga ile plan B o kan kon foi la ka pinga o ma foi ma ko nga ru e foi me sa fa le tonu ai ya ma kulang fa pinga e kam fai foi la le work together foi mal au mal sunga captain ya la ta um fata huko i ya wa foi le fa le o me o lo fa le tonu ya ka tonu sta lunga matango fie foi il mai mo la tinu o Samoa i la so foi ile fa le July fa e foi malo pa na anta 15 la ta alo ste mo le e wa ta alo foi ya lo pa na o ta to tinu o future o ta to rugby league ya mata to out tene ya ta wolunga le July fa le ta to kick off le out tele e talo to le malo le tinu ma mia lo lang sua Samoa ya i foi lo el matue e ti fai tama
e te anga I mai pe ke lo ne fiu pe te mamau te le ai nga fiu mai o fai ba tapo ia e manuia anga ia tu tato apia pak ia lo fa pena fo I ona tato nga lue fatasi ai ia mana mi se ofu lo I ia ia le ri na la ulu tula ai ngai ofu wa fo ia ngai malo la tinu e kau paki mai e kapua ia lum fa na o tato tinu wa fo tato aule masi I fiti mole vai aspo sa ore leia malo wa te mole fo saka matango fie na mai mo fa fo ga tinu ai mai se ia o le tala marino I le tulanga o toe fa tulanga I ta penanga ale au wa Tumua ia mole saidinga sampini I le afia na nei Alii kereta ia da fo isi tulanga lo ia ta penanga au mole fa me moya na nei te au I le mere ufa me ia tanga loa o fa me fe au ia mole mai ia kapteni ma fa ia ongo au ia mole mai Fakta mo la no se ia te lor vai aso ma vai ia lena mo mawina la tunu sa talonga ia o le fa ia tau fai fa tu mo me ngata ia pe o le mau atu mo ia fa ia la was fina ngalo le ia o fina ngalo le I verso de ia lena tau koma te isi ia te si fa ma ne le decide au te ro perfecta la ia tangalo ia te ro tu langa na ai wo mama I mangai ko te sia ai le ia fai ma vidi mai ta no mai polar me o tupu le pe ama mai le pe o fefe ia ta penanga ia tu mo Tamaitai le ia te mine ia wa se lau pase ne ia o la wa to ia tu mo ni ia so ia fatino talong ia mo fo se visal se lei ia talot foi lau ta pua me se lava ia tu mo ne ia o tu mo le host talong ia mana mia lava langon malu la tnu ia o mai ma tse mo wina talong ale la fatino ina la pia pak o le afole lua le fatulanga talong Tamaitai okay ni ia ma wala vanua ia afia tu la pia pak o fai talong ia termine io wa sekira vai Tamaitai te fa ai se u la veo la au bil talong le vai aso tolwai o ato o mato o manolo si uma tasi lava swinga no tutuangi se tasi Tamaitai ia la wi swinga ia o fatutuanga mo le Tamaitai deo yo tini la performina talonga la safari ni winga ele iso po lenga foi le isi tangata de o rusio la wa la ato to al malo se la ia pia vo no fai ate se po lenga ne fatu tu mo Tamaitai de tu mai le fatu Atangalo, isi tu la foi o lo ia le talonga ile so ma se ata foi o fata o to ile ila au. Beke muse ka o sikut ngai ke voi lo era woni ia. Ole akta o marfata tia foi o discipline ole mio so se sport lava. Le leida mio currency al malo e wale ko kiki lau fori wa meu masangi ali tua ka ko sa mo o le kiki o manga falikala I ko fa ya onga lava kapten ka ukala ya aku fo ya kalo ma ulum fai manga fo fa sikala o ya ngiu ya ka ka lava nga discipline ma fa longo I ko fa ya o ya ka ko lau fali ma ka ko ka fo o ai fo I mala titi lo ma tu pulenga I le so o ta to ya la lo mo ma lo ta alo fi ngau me ngaka I ma fai ya ka alo ma fo fa o ma lo si lo ako ko ka ko yo mindset ta mo ese fue el level ese el level saba I mal level ni vaya solo en que ese fue el standard de la yel ka ko ka lo ka o grand final ya la ka alo fue la va fue el pace ma kulang fa penga ya o ka kongo wala ka penga vo ya le atawa ese loma ya ma fata fue ko fata I ka penga tato auteli ka kongo fue wa lava ko mai wa lava me uma Well, ma fo ya kalo lava le ngango le mai al malo si fata wa amal le atotoa ya amaro fo mo mai company ya me se foi ai nga mo lo so ani tempenga tu mu ya fa tai mo le no fa aro ya ve nei tu lai e mo le ngang fa tai sponsor wala le se no sponsor le fa no tu fu ta tu fa mo so se sport lava ale ai
tato sponsor le fa na tino mai o ke lo sulu mau ai fingota e mulele nga fa tai tato me sponsor eveni na tale tato vai lima Pacific Easy o tato sponsor tato rugby league Samoa o Samoa matalasi le fionga ya tawiri tato pasi fa malu ai fia haya se pasi ya lo abno tawiri ya mal SMI hardware ya matato fora yo ya Simon yo vai tele Samoa Types Pacific Easy, Pacific Gas, IPFC Samoa, yamal Samoa Shipping, TV1, yamal Tour Cash, know the difference. If you want to lolo tasi fo tato lau o tato rugby league, but PSL if you got to fairpo un-American, yamal NRL, Manuel if you got to sapapito ya new, lo papina prince tato ofu yamal SEP. Nga amua ya male kako service la chess carry le mo me ai ma ko la fa penga fa ie ya lo mo wa ngoi kako chess la service pacificas ya maltato Samoa Types ya sponsor la le Tumua lo fa penga lang mai fo i le talia fo le fe o fe fa kamali me nga o po ro se alo fa me ya wa mai ya mo ngai se le ni wa fo ya lo ngai fa nga wa melo sport ma mi expenses wa ngai fruits era te lor me tai ala u dia fiaf ya mangai i fo ngai fa fi ka mai ka ilo fo nga se i melo minska ke mo politiki ya ma fi ocupe algo fa pouco aí ya kumalo e voto mola ko ave o coach ka fo nga lava se le coach wa players e bingi ma ale ka mai ki manga o mir se le ni o lai ya el kako sponsor le mulo kule ngan fa tai Tumua le kiko ke fei kako fale le mang fale ya huko fata le autopats lo lang sua fo mato au ya ngata fo ile tato tau la montalo e fa tai fo le ya fa europea o lo melusia fo e ngai companhia i me inguma ya ma ngisi fo ko vaenga o so sani mai tato au ya malta no hotel ya ma tato usale ya tawili tato matalasi tato pas o penanga lue umai fa e fa pas to fulava le au mal pasi ya fa ino estimate ya ka ngai me ka ya fa kai lo opionga ka wi la lo mario koa ilo ai mai fo i le po lo ulu lo fa mele fa ko ai lo ko lua me e fa ye makeke o ngasa o ke le kangi so se me ai fanga au kangi wa alum fanga la tino tato lak piriki Samoa ya me lo fa lava fa tai ai lava ngi sponsor wa ngalo ya fa malu lo silfia le tua ya lo foi ang leila fio ya apenas fa tumuina fa toluina ya na sponsor foi wana le sponsor le fa na tu pulta tu fa moi lo fa lava ela tele fa pito lava lo fa tai 685 e nei tai au foi wana le se no foi 685 ele fa ina fa la wilo ina so se tu fa la langi lo mai lo fa mo fa la fa tai vai lua ya bole fa la wilo foi o company mai o lo anga le atu ya I tau fenga uma ya au Tumua se vanga we si mate via ro ya kireta ya te role te bul foi la mo sa to so tinga ya ni tu la mo le tu la fa aftai nei company na o mentioning na te mo so ya wana le ila to dem fantu fatasia au Tumua ya Tamaitai mo le toile fa aftai le fionga ya va ya mo le tavalo lo mato fa nga ina male club rento ya me se so ani mai ole fon fa vai le official fon fa vai le anatasi e fionga fai pole a sola ya pulu to si putu mala ya eu foi lá le Palace Kitchen eu penale breakfast aí se matou ao vai aso ma vai mare tao nei ya fatai tu foi le princesa o nale a pia se matou au ya fatai la vale au fenga renga le vai le yo se matou au tali le matou ya tele lavo VIP rooms ya le e fai ia mato tapi e o lo situ lo fai fu no le lo fa mai fo sina vai nga tu mata wa le ma lo fa tai la va bolle vo ia vai nga tau ia ile mai mo fa fo nga tato tu e la te le wa ngalo ya u tona muri fa tai ya fata
Huko pata mar patua fo e mole mota fo lo mato au mauai mato camp I nai Vailele. Mole ngar pa tai fo I le uso fo mar tu fine ma le ainga. I le pa no ina fo o le lawa ma le ia pa mangiele tu e mole malos. Ia ne ngata ilea. Ia mangia tele talunga au mai fa ni tu la laso. Pa mangia fo le lau fali. O tata lau fali mai New South Wales. La pionga ia mawala I vau. Tasi fe ul po pe wa. O se lau fali le lei. Fa mangia fo le tu e tatu tapua. Ma tala fali me tonu mal me sa. Sa ole tala le basino pisa ye. Fire 6 fire lei o sino pa wanga. Fire lei tonu mal sa. Wai fo I la o yai le malolo malo e pa ko I inga le tua pa me ta alo ata ma uso pe no vai a tolero I va sinano ma unas o la ku ku afi ngume la kasi o malo sa kani solo le ya malo pa la pa dai tele lava vai lua to kanoa e vai se foi ia so ka kereta o faiaoga ia o le au Alii ma le au Tamaitai ia atu mua Maroon se pe ona sauni atu I le sailinga sempini I le so e pe ona ia ia manu ia tele lava ia ta penanga lua au ma ia au le ri ia ma fo fo ia Samoa ma ia ia so wanga proklame ia il fa fo ma mai ia il tatu proklame le o te valu minute tale I tu lai valu